Hi guys. Today, Jacob will tell us the sounds of letters with actions. Are you ready, Jacob? Yes. Okay, let's begin. Letter A. A. Letter B. B. Letter C. Letter D. D. Letter E. F. Letter F. Letter G. G. Letter H. Letter I. E. Letter J. J. Letter K. Letter N. L. Letter M. M. Letter N. N. Letter O. O. Letter P. P. Letter Q. Q. Letter R. R. Letter S. S. Letter T. Filipino, U. U. Okay, already. Letter U, go. Letter U. Filipino? U. Very good. Letter V. V. Letter W. Ooh. Letter X. Easy, okay. Letter Y. Y. Letter Z. Z. I hope you learned something. Bye.